Article 19 clause A1 freedom of expression haibane akoina pamdaba nuaijadaba akoina pendaba du phomuk sake haibane akoina ka hemno wai sinare then of course madugi do article 19 ni makha do hujik haiba same magi article makha da akoi phaw je pun maje because aina ngani ne pon ngang je aponte aina haining ne pon haiba je aponte decency nam le koi ge leiba tongan ba laws me am le jagre ko aina ya ba ya da ba ne me am le adu ta ga de koi as per the law of the land akoi se pata ne adu adugi kano dudi mapandana lan tawbada Ukraine dana koi gi chala kansida hujik haiba lan tawbir noina hairo kansida adugumba ing tapagi kano pura kansida ko santi gi paujel haijaba tare ko adu leibak sida masai yumdana mai chak haijaba tare masai yumdana mai chai sidana khama ngamda kansida mi gi lana chalu kanda ke dobugi kan toyno haijaba wai ne koi gi Impal koi mana Amicha sorry Narendra Modi na Impal lakta su Impal lik Narendra Modi mak satori hujik se kamaina no koi gi Navy gi destroyer ma Impal ko ma ming thon mam le mal adu gi destroyer do Mauritius sala consider yes Narendra Modi na sanga do kam tori so koi Narendra Modi ne Impal lakpa ngam ta su koi gi Impal India sabi Impal amadi Narendra Modi mak satori ko yam sing na hajar kan de koi ngasai na hajar do part C state hai do koi gi na thai bi re ba koi gi state ama koi gi under development arrested development hajar tare development se part thamba du gumba adu gi wakhalon sida thabak to bi rabra 21st century the president will thambi ba despite BJP ne majority leina adu ta gadi akoi hujik le PM sidi koi Narendra Modi gi di koi yam ikai ko naje kamaina no ha kan sida ma interview ta hawe koi na in the early days haja batare ko amongon interview to be koi gi nupa mun PM na Pakistan da koi gi fighter jet ama kaptha gen adu matang da koi gi mami ni kaw na pa da anyway adu da Modi da hang kan sida kamain to no haina hangkan sida smain to na numit to akoi gi nong yam na taba numit amane aduga akoi gi yam na sathiba akoi gi akak arau to ba bahut kai ba badal the kana kam hai ko bahut o the na hai madu do reda do ura roi hai di nong mang mani na adagi yam na akak arau to bani na lechin yam tha bani na aduna aeroplane to Pakistan da fighter jet to Pakistan da passion han mane haina koi gi honorable PM na hai gi adlen khale o sidi na adugumba gi kan to bani na koi gi wakhalon le bi bani na akoi ju yamna lu PM de lai ha ta ga di akoi da nahan hujik kan parliament law sing se nahan ke do le gi PR thamu do tha try pan tu le 19 months too late and I'm long ready. I don't know who didn't get away again. Who's it? Pare, better late than never. And I'm Tamtagasu, Adu Tamagasu Kari, a home propanga Megana, who parliament, Henry Miams. I don't know. Madugi can also the Tashan High Tamutaga, the Aquachi, Laibaks, music labels, Man, amateur, sorry, Narendra Modi and Lakin, like that, the Haying. Vote on that. Yes. This is the assembly ke sanga base. Koi Jingmerong le, koi High Court hina kan le, koi ano upsai be assembly ki kano ma'am secretary hajab ta, sorry secretary hajab ta. Koi ma'am masidu le namuk le doi ni. Sigu mas sanga ba dum no lakata. Ayang le wa do kan ngang na ko. Adu gum koi speculation ki wai ni. Adu lakpa lakta ba magi hujik le ba Prime Minister amadi President ki makhada leiba koi rule lamini hujik leise President rule laise ni koi democracy na tre hujik tasin ha kan de democracy di represent mong ha krai jab tai ko freeze mong da hapsula thingeng reo an hujik leise di koi President rule na central leaders na kamain to na koi gi Manipur leibak se chalai gi kamain to na law and order hadilak na ba Pambai puthok ka da gi kamain to na koi chakot hanga da gi kamain to na koi gi
law and order amuk re-establish tawgadagi haibasidi matamgi matungina yengba tai adubu 2027 mamang tawdabdi suya admai thamda. Okay, thank you very much. Adugi Paojel Chaoba yamna nokningba yamna ngakpa haigadra koigi president rule thamlaba matung koigi lengak semba ngamjingegi kanana mahut singgadagena koi numit kharani gi charangnaba lairingai marakta Amit Shahgi macha sarakanda speaker hamadi tongan be MLA singda koi crore mari piu aduga koi CM ohenge habagi viral ma chatkibedugi matangda koi masida namthak tawba case ta ahum phare mioi ahummak Delhi dagi Manipur police na Imphal da purakre habagi matangje simak shu kari haini Manipur da crisis thoga kai di chafu kairaga kwagna rawi habagi phibam amakha masidi Manipur si akhoi si masina takpadi lingjen manadre even laiba legislature singje amata lingjen manadre banina kaisu na tama miyoi khuzok ama ani moi ani ahum na bok sana ba yarani haibase sina takpadi akhoi gi representative singje kadai bo yongna soli makhoi si kadai bo yongna makhoi si unite tawdre haibase makhoi ahum na sana banga ma isina achau ba kaino ne ba oja Paojel Chaoba kari thambini koigi leibak sida koi khunai sida leibung saina hajabada hajar lai thalaga koi mamang sa kehaba su yor ni tra adagi wakhalon je Manipur ena ubiri je koi mapan dai kamai ubiro khangre du sida tongan makhal gi huran na hybrid somgi bank account ta loan pambra credit phange sumai don loan pirake adagi na somna lottery power adagi sigumba opportunity ma laya lupa lising kuntra thadaro adui matungda sumai na tawar laani sala se laani habigi tongan ba scam myam hajar tare ko habidi Manipur habi lamsida koi to biram scam myam jong thain dagi hokan sida koi gi TBI adagi bizarre adagi GP boyo ono ko adagi MDFI adagi kano salai adagi lamjingba mayam haibi mito mian na koi dagi senje takatna lo kan sida akoi gi leibo koi kunai gi mising hajaba tare ko sinasu in the name of akoi gi investment mayam kada to bir kan hujik salai amadi akoi gi hujik leiba halal finance kan jule dena tongan communities loi shure hada sigum scheme scam mayam je loi mok to bir kan se miam je yam awa thamira mine ko economy solution le hajaba tare ko ana madugi kano sida yeung kan de akoi gi hujik le sing se cyber scam akoi adagi telephone tora kan sida somai tora bank account piru natra adu details ka piru kai to kan phone dan keram na mu kan sida ai details loi chakheba adagi di akoi gi photo nung loina mai hujik kan cyber akoi gi AI gi kano matam nina hacking to matam nina ai phone dagi loina mai hack tora kan sida kali engon da sina bi abage blackmail to bu malaina ko adagi ai privacy invade tora matung da ai gi kano sina bu gumba yam phattaba me am ajaba tare ko so me am si lai ne mapana sit panung sit khara koi gi purana na sing do Manipur di amu yamna hujik si kan sathari hai tare sen lo thuoga sing gi to gumba adagi banking gi kan to bada paisa kapakani ga gumba to makhan gi fraudulent scam me am to ri hajaba tare si phaina cyber crime su phanam le phara bane du sigum bale sing je koi gi sina tak pudi koi si ta sing ni koi gi easy target ne uhalis urisi mayam da masigi easy target se ta sing na koi matam koi gi sensitization hajaba tare koi na khang da ba koi mayam se loina mo kano maktina koi financially loina mo kan to na ta bani na masigi khang na ba hona mo di mathok tai at the same time koi government late re ko koi gi leiba executive sing sing mai process hai tare Department of Information and Public Relations gumba sing sina koi gi tak hire kan sida sigum scam sigum phishing sigum kano sing thaje biunu haibagi message ma haija bata miam da chelen masu phai aduga telephone da smain tawno harak pa lottery phawre hai gumba na taga nangi mim phare na taga ain tori se CBI de ne haina cam tawno rage ha kana som telephone thanga biyo ko telephone thanga pa kan sida ringtone thok to je ma hojiki hindi da ma ha kanina sigum ma smain hai taga section biyo na
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯅꯣꯗ ꯑꯐꯕꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯔꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯏꯔꯒꯦ ꯃꯨꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ